Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana wengane zakwethu. Kube intokozo ke laphana ukuhlangana kukangizwe Mchunu ke laphana nomalema we-EFF ke laphana wengane zakwethu. Uze wamgaqa ithawula lamabhica ke laphana wengane zakwethu. Baxhawulana kwaba kuhle kwabanjeyana. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalo ludaba ke sidibana phana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ke cinzela subscribe cinzela nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta i-video entsha si-channel. Siyabonga. Ngifanga isandla sakho, uyemthatha